Kitabu cha Nyakati Ahiri mlango wa 18. Mikaya anatabiri kushindwa kwa Ahabu. Vikara Jehoshafati wakala na ushaha munji na isimabomu kiza lirana na Ahabu. Baada ya miaka kutala Jehoshafati wataramuka kwa Ahabu kwa Samaria. Ahabu kumsinzira Jehoshafati na watu Mario kalahangana ya ng'ombe nyingi na ngunzi nyingi. Kiza kinsera akaishambulia Ramoti Gileadi. Ahabu mtawala Israeli akimwambia Jehoshafati mtawala wa Juda, "Unataka kwenda nami kwa Ramoti Gileadi?" Naye akimzigiza kiamba, "Mimi ni here uwe na twanguni yako, funda kalahangana nawe movihani." Ela Jehoshafati akimwambia mtawala Israeli, "Muze mashauri Bwana kwanza." Baye mtawala Israeli akikunzumanya manabii ambao wale ni atuma ganamane na akiauza kiamba, "Vize nendeni kahe na Ramoti Gileadi hedu nisende na makiamba mbuka, kwani Mlungu andayangiza mkononi mwako uwe mtawali." Ela Jehoshafati akiuza kiamba, "Vize kana nabii wa Bwana mwingine ambaye funadi makumu za mashauri." Ya mtawala Israeli akimzigiza Jehoshafati akimwamba, "Hasara mtu mwenga ariye hunadi makumu za mashauri ga Bwana, ela si mwenzi bule kwa kukalaka mbozo nabii muzo zulu zangu." Kila wakati ananibozera unabii mui anaifa Mikaya mwana wa Imula. Jehoshafati akizigiza kiamba, "Usinene vije bule mtawali." Baye mtawala Israeli aking'aa okisawe mwenga kimwamba, "Endoka mhale Mikaya mwana wa Imula uze naye haraka." Vikara mtawala Israeli na Jehoshafati mtawala wa Juda pare makele kwenye vihija au jaenzi kaiza uwanjako hehetera msere kwenye mviri wa Samaria pare mazava na mavaloga wa kitawali na manabii yosi wale manambozo nabii mbele zao. Vikara Zedekia mwana wa Kenaana wale watengeza pembe za chuma na akitangaza akiamba, "Bwana anaamba vivi, kwa pembe zizi mda usukuma haramu mhakamano nongwe manabii angile usinaombera manatabiri za vizho au mamba ishambulia Ramoti Gileadi upate ushindi, kwani ye Bwana ndayangiza mikononi mwa mtawali." Ya mjumbere kalawa huungo kwa Mikaya kimwamba Mikaya, "Lola manabii angine manambozo unabii kwa sauti mwenga ukale mtawali andashinda." Vikara bahawe na wakanene here yao na unene mazo. Ela Mikaya kiamba, "Ujeri wenye here Bwana isivyo sio ndicho nena Mlungu wangu ndicho mwambira." Arafika ya mtawala kimuza kimwamba Mikaya, "Sende fukahe na Ramoti Gileadi hedu nisende." Mikaya kizigiza kiamba, "Endani mkaipige na nimdashinda, kwani mandangu za mikononi mwenu." Ya mtawala kimwamba, "Nukuhendi wape mara nyingahi ilu nambira ujeri muhumu kwa zina la Bwana." Ndo Mikaya kizigiza kiamba, "Naona Israeli osimaza tamuka kwa mirimani hele ngonzi zisizo na mrisa." Na Bwana akiamba, "Atoa kama na kilongozi ariche kila mwanga ende mzini na dheri." Ya mtawala Israeli akimwamba Jehoshafati, "Vize sikwambiria ukana Mikaya kambozo nabii mzo zulu zangu ela natabiri mai kwenda?" Mikaya kenda kunena akiamba, "Vikara sirikiza neno la Bwana na mwana ya Bwana kele kwenye kihiche cha enzi kuna jeshi rosi la Mlunguni rizema mkono ya kuria na kumusu." Na ya Bwana akiamba, "Ni hanande mkenga Ahabu mtawala Israeli ili akauvamia mji wa Ramoti Gileadi na akaserere kuko mwenga akiamba vino na mwingine akiamba viria mwishowe haki mbola pepa kima mbele za Bwana akiamba, "Nda mkenga mino." Bwana akimuuza kwa ngira yani akiamba, "Nda kwenda kale roho wa ulongo kaeza makano ga manabii yosi." Ya Bwana akiamba, "Haya endoka vihende undafolu kumdedeja." Vikara baye Bwana atangaza roho wa ulongo makanoni mwa manabii kwako. Bwana atangaza janga kwako. Kwana Zedekia mwana wake nana kimsongera Mikaya na akimpiga kofi na kwamba, "Ye roho wa Bwana mbolaze kwangu ili azanene nawe." Mikaya kiamba, "Undamanya yosi undiho chimbira na kwenda zifika chumba cha ndani." Ya mtawala Israeli akimoza amura kiamba, "Muhaleni Mikaya muje kwa Amoni luwali wa mzi na kwa Joashi mwana mwa mtawali na mkambe." Mtawali anamba vivi, "Mwangizeni jela yu mutu na mumpe mkahe na mazi akeye muhaka ndoho ya salama." Mikaya kimwamba, "Uku ya salama be Bwana kanenere nami." Wanyaki ngeza kunena akiamba, "Nyosi sikirani." Baye mtawala Israeli na Jehoshafati mtawala wa Juda makimbuka matenda Ramoti Gileadi. Ya mtawala Israeli akimwamba Jehoshafati, "Timiza zihende heresi imina nende vihane ela weva na mavalogo wa kitawali." Baye mtawala Israeli akizihende hereseye
na matenda vihani. Vikara ya mtawali wa Aramu waraza alagiza makomanda ya magari ya farasi kukala msipigane na mteyo saruho mbomedu mtite isiwa kale mtawali wa Israeli tu makomanda magari ya farasi maroho mwana Jehoshafati makina na kimoyomoyama kiamba yunde mtawali wa Israeli baima kimugalukira pampige ilo Jehoshafati siyakipiga kululu na bwana kimsaidia mlunga acharahusa kwana makomanda magari ya farasi maroho na ukalase mtawali wa Israeli makiricha kumpiga ela mtu mwenga akivuoha yuko kufikira na gimfumaga mtawali wa Israeli hohari hong gizanyirocho kizibao cha chuma ya mtawala kimwambia dereva wa gari la farasi galuza garuni mbaze vihandikwa nizalumiza kwa hiyo kondo ya ruhuma kuna mtawala wa Israeli azazifika mogari niko alolo Aramu hata ziloni zuwaruho kalama potoka akifa.